Nkuko nabikugejeho mu kiganiro cyacu cyatambutse mu kanya kashize, nakubwiraga ko hari amasezerano agiye gusinywa hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo. Akaba ari amasezerano azasinyirwa muri White House muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari amasezerano azaba yitabiriwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na mugenzi we wa Kongo Felix Tshisekedi. Bakazaba rero bari kumwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Ese aya masezerano ubundi akubiyemo ibiki? Ngira ngo waje ubona amakuru menshi agiye atandukanye agenda avuga ko hari amakuru avuga ko amabuye y'agaciro acukurwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kubwa aya masezerano hazasinywa amasezerano yuko aya mabuye y'agaciro azayatunganyirizwa mu Rwanda. Ese koko nibyo ngiye kugusobanura hano muri iki kiganiro, ntucikwe. Kora subscribe nimba utarayikora, ariko kandi nimba nayikoze nawe ukomeze kubana natwe muri iki kiganiro kugira ngo kirangire. Wowe utarakora subscribe ni igihe cyawe cyo kugira ngo ugikore kugira ngo tuze kubana neza ndetse no mu bindi biganiro biri imbere. Nge ni Mr. Joe, reka tugaruke kuri iki kiganiro mu buryo burambuye. Rero mu mezi abiri ari imbere u Rwanda ndetse na Kongo bizaba bisinya amasezerano y'amahoro, byombi bizanasinyana na Amerika andi y'ubukungu. Ni amasezerano avuga ko n'amasezerano Amerika ivuga ko azakurikiranwa n'ishoramari rya miliyari nyinshi z'amadolari leta ya Amerika izashora muri ibi ngibi, hanyuma rikorwe n'ibigo by'ubucuruzi byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibigo by'ubucuruzi by'ibihugu by'inshuti y'Amerika. Reka turebe rero ibikubiye muri ano masezerano byitezwe ko agiye gusinywa mu minsi mikeya iri imbere. Ni amasezerano agizwe n'ingingo byibura ingingo enye zizaba ziri muri aya masezerano zibizasinywa. Reka mbikugezeho mu buryo burambuye. Ingingo ya mbere ni uko hazubakwa urugomero rwa Rusizi ya gatatu. Ngira ngo murabizi ko hari Rusizi ya mbere, hari na Rusizi ya kabiri. Ahangaha rero akaba ari urugomero, iyubakwa ry'urugomero rwa Ruzizi. Ngira ngo ku ruhande rwa Kongo bahita Ruzizi, ariko byagiye ku ruhande rwo mu Rwanda tukabyita Rusizi. Akaba rero bagiye kubakwa urugomero rwa Ruzizi ya gatatu. Ngira ngo murabizi ko ni ingomero zitanga amashanyarazi agenda akoreshwa mu bihugu bitandukanye birimo u Rwanda ndetse na Kongo. Rero muri ano masezerano hakaba rero hazasinywa amasezerano yo kubaka urugomero rwa Ruzizi ya gatatu. Muri aya masezerano kandi hazasinywa amasezerano yo gutunganyiriza amabuye y'agaciro mu Rwanda. Hari abagero bibaza ese ne amabuye y'agaciro azaba yacukuwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa na amabuye azaba yacukuwe hano mu Rwanda. Gusa icyo wamenya cyo nuko hari gahunda yuko hazasinywa amasezerano yo gutunganyiriza amabuye y'agaciro mu Rwanda. Ingingo ya gatatu ni uko hazakorwa umuhanda wa gari ya moshi, ni umuhanda wa gari ya moshi uri mu mushinga wa Lobito Corridor. Ngira ngo uyu mushinga umaze igihe kinini cyane uvugwa, ariko kandi gitezwa ko nyuma yo gusinya aya masezerano hagati ya Kongo n'u Rwanda ndetse n'ibi bihugu bigasinyana amasezerano na Amerika mu bijyanye n'ubukungu, uyu muhanda wa gari ya moshi uri mu mushinga wa Lobito Corridor nawo uzihutishwa. Ingingo ya kane irikubiye muri ano masezerano ni uko u Rwanda ruzinjira no mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro ku isoko mpuzamahanga. Ibi nabyo biri mu bizasinywa, aho u Rwanda noneho ruzaba rucuruza amabuye y'agaciro, ruzinjira mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro ku isoko mpuzamahanga. Urugendo rero ruganisha kuri aya masezerano rukubiyemo ibintu byinshi bigomba kubanza gukorwa mbere yuko ashyirwaho umukono. Muri ibyo harimo ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba kubanza gukemura ibibazo by'umutekano bibangamiye u Rwanda, by'umwihariko ikibazo cya FDLR. Hano muri ano masezerano ikintu kigomba gukorwa mbere yuko ashyirwaho umukono nuko Kongo igomba kubanza gukemura ibibazo by'umutekano mukeya biri kubarizwa mu burasirazuba bw'iki gihugu, ndetse akaba ari naho FDLR iri kugeza ubu ngubu ikaba yaragiye ihungabanya umutekano w'u Rwanda mu bihe bigiye bitandukanye, aho muri 2018 ndetse no mu myaka yindi yagitambuka FDLR yagiye igaba ibitero ku Rwanda ndetse bikakomeretsa bamwe ndetse abandi bakahatakariza ubuzima. Rero muri ino ngingo rero bikaba bivuga ko Kongo igomba kubanza igakemura iki kibazo cya FDLR kuko ibangamiye umutekano w'u Rwanda. Amerika kandi yasabye ko u Rwanda rwahagarika gufasha M23 nk'uko yo ibivuga, ariko u Rwanda rwakomeje kugenda ruhakana inshuro nyinshi ko nta bufasha na bukeya ruha M23. Ariko ku rundi ruhande Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo isabwa gukora amavugurura y'imbere mu gihugu agena uburyo umutungo usarangwa kugera mu turere.
Ibi binajyana kandi no gukora amavugurura mu miyoborere ajyanye no kwegereza ubuyobozi abaturage. Ibi rero ni ibikubiye mu byo amasezerano ateganya kandi ko bigomba gukorwa mbere y'uko amasezerano ashyirwaho umukono. Kuyashyiraho umukono nibirangira, Amerika nayo izasinyana n'ibihugu byombi ajyanye n'ubukungu. Ngira ngo bamaze kumva icyo ibihugu byombi bisabwa, hanyuma ibyo nibimara kubikora, Amerika nayo izasinyana n'ibi bihugu byombi birimo u Rwanda ndetse na Kongo amasezerano ajyanye n'ubukungu. Kandi nkuko natanye bikubwira, Amerika yo ivuga ko izahita ikora ishoramari ry'ubucuruzi bukomeye cyane, aho izashora amadolari menshi cyane muri ibi bihugu mu bijyanye no kubaka ubukungu ndetse n'iterambere muri ibi bihugu byombi. Kuva Trump rero yajya ku butegetsi, ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi nibyo yashyize imbere muri byose, nk'uko yagiye abitangaza mu bihe bigiye bitandukanye. Ngira ngo murabyibuka neza ko imisoro yagiye izamurwa cyane, imisoro y'ibicuruzwa biva mu Bushinwa yagiye izamuka cyane ku buryo ubu ngubu ngira ngo igeze hejuru, aho ibicuruzwa biturutse mu Bushinwa biri gusoreshwa arenga 140%. Ngira ngo murumva ko Donald Trump we yashyize ibijyanye n'ubucuruzi imbere nyuma yo gufata cyangwa se yo kugera ku butegetsi. Umujyanama rero we wihariye mu bibazo bya Afurika, Masad Barros, ni umuntu usanzwe uzobereye mu by'ubucuruzi. Amerika ivuga ko mu masezerano izasinyana n'ibihugu byombi, no kuvuga u Rwanda ndetse na Kongo, ayo izagirana na Kongo ariyo manini cyane, ko ari igihugu gifite umutungo kamere mwinshi gusa ntirenza ingohe u Rwanda. No kuvuga ngo Kongo, Amerika yo ivuga ko mu masezerano izasinyana na Kongo afite uruhare runini, nayo izasinyana n'igihugu cya Kongo, kuko Amerika ivuga ko igihugu cya Kongo gifite umutungo kamere mwinshi. Amerika ikomeza ivuga ko u Rwanda rufite narwo umutungo kamere mwinshi, rukagira n'akarusho kuko rufite ubushobozi mu bucukuzi no mu gutunganya amabuye y'agaciro, rukaba rufite n'uburyo buhamye bwo kuyageza ku isoko mpuzamahanga. Barros yagize ati, u Rwanda narwo rufite umutungo kamere n'ubushobozi hamwe n'amahirwe yihariye mu bijyanye n'amabuye y'agaciro, hamwe no mu bijyanye n'ubucukuzi. Bitari ibyo gusa, ahubwo no mu bijyanye no kuyatunganya no kuyacuruza. Amasezerano y'ubucuruzi agena ko sosiyete zo muri Amerika zizashora imari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'izindi zo mu bihugu by'inshuti za Amerika nazo ziri mu gushishikarizwa kubikora. Amerika ivuga ko hari sosiyete ziri mu biganiro byo kuba zashora nibura miliyari 1.5 y'amadolari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo murabyumva ko aya mafaranga mu by'ukuri Amerika ishaka gushora muri Kongo ni amafaranga menshi cyane. Uruhande rwa Amerika muri aya masezerano y'ubucuruzi hagati yayo n'u Rwanda ndetse na Kongo ruzajya rureberwa n'ikigo mpuzamahanga cya Amerika gishinzwe iterambere n'imikoranire mu rwego rw'imari DFC. Reka tuze kureba rero ku rugomero rwa Ruzizi rwagarutsweho mu biganiro. Mu biganiro biganisha kuri aya masezerano mu ngingo zaganiriweho harimo n'izijyanye n'ibikorwa remezo hagati y'impande zombi. Amerika ivuga ko umutungo kamere wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukeneye ibikorwa remezo kugira ngo ubyazwe umusaruro. Muri iyo ngeri hari imishinga ivugwa iyo irimo umuhanda wa gari ya moshi muri gahunda yiswe Lobito Corridor. Uwo muhanda ureshya na kilometero 1300 uhuza Angola, Kongo na Zambia. Ni imwe mu nzira izajya yifashishwa mu kugeza ku isoko mpuzamahanga amabuye y'agaciro muri aka karere. Amerika yemeye gutera inkunga iyubakwa ry'uwo muhanda, aho byitezwe ko uzuzura utwaye miliyoni 530 z'amadolari. Hari kandi ibijyanye n'amashanyarazi. Umushinga uhanzwe amaso ni urugomero rwa Ruzizi ya gatatu. Uru rugomero rwitezweho gutanga megawate 147. Ni umushinga mugari watewe inkunga na Banki y'Isi, Umuryango w'Ibihugu by'Ubumwe bw'i Burayi na Banki Nyafurika Itsura Amajyambere AFDB. Ishoramari ryose muri uyu mushinga ringana na miliyoni 450 z'amadolari. Watangiye muri 2016, byitezwe ko uzarangira mu 2024, ariko uza kugenda udindira. Ubu imirimo byitezwe ko izatangira mu mwaka w'igihumbi. Imirimo yo gukora uyu muhanda wa gari ya moshi byitezwe ko izarangira mu mwaka w'2030.
uyu mushinga rero uhuriweho n'ibihugu bitatu u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi, mu gihe uzaba wuzuye bizasaranganywa amashanyarazi u Rwanda ruhabwe megawate 47, hanyuma izisigaye zisaranganywe ibindi bihugu birimo Kongo ndetse n'u Burundi. Barosi yabivuze ati hari ibikorwa remezo bindi byitezo bijyanye n'amashanyarazi. Urugomero rwa Ruzizi ya gatatu ni ingenzi cyane, hari n'izindi ngomero zizatanga amashanyarazi, habeho imiyoboro ihuza impande zombi. Hari kandi sosiyete ziri gukora ku by'imiyoboro no gusaranganya amashanyarazi. Hari akazi kenshi rero kari muri uru rwego rw'ingufu. Reka noneho turebe ku bijyanye n'amabuye y'agaciro yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ashobora kuzatunganyirizwa hano mu Rwanda. U Rwanda rufite inganda zitunganya amabuye y'agaciro guhera ku rwa zahabu, tantalum, tin na coltan. Izo nganda ni Gasabo Golden Refinery rutunganya zahabu, Power X Refinery rutunganya tantalum, ndetse na Luna Smelter rutunganya tin. Iyo amabuye y'agaciro yoherejwe ku isoko mpuzamahanga adatunganyijwe, igihugu cyayohereje gicibwa amande y'uko cyohereje adatunganyije. Byanarangira niba ariko rutayoherejwe mu ruganda ruyitunganya hari andi mabuye avamo. Gusa icyo gihe igihugu cyayohereje ntikibarirwa agaciro kandi mabuye, ahubwo kibarirwa gusa iby'icyo byohereje. Kugira ngo byumvikane neza, dufate urugero rwa coltan. Iyo itunganyijwe mu ruganda ivamo tantalum, ariko ibyitwa umwanda wayo ni phosphate ikoreshwa mu gukora ifumbire mvaruganda. Havamo kandi niobium ishobora gukoreshwa mu gukora ibyuma cyangwa se no mu bindi bikoresho by'ikoranabuhanga nka capacitors z'imodoka. Ibyo bivuze ko umuntu wohereza mu mahanga amabuye adatunganyije abihomberamo cyane. Nka zahabu iyo itunganyirijwe mu Rwanda isohoka mu ruganda ari umwimerere ku kigero cya 99, hanyuma umwanda wayo niwo uvamo umuringa silver, ibuye ricuruzwa rigakurwamo imitako. Kuba u Rwanda rufite inganda zitunganya amabuye y'agaciro rwunguka kabiri. Icya mbere nuko iyo rucuruje ku isoko mpuzamahanga rudacibwa amande y'ibyitwa umwanda, kandi rubasha kubyaza umusaruro bya bindi bisigaye. Muri aya masezerano rero y'ubucuruzi azasinywa hagati y'u Rwanda na Amerika, iki gihugu kivuga ko ruzungukira mu bijyanye no kongerera agaciro amabuye. Bivuze ko amabuye y'agaciro azajya avanwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ashobora kuzajya agezwa mu Rwanda agatunganywa, akaba ari narwo ruyohereza ku isoko mpuzamahanga. Amerika ivuga ko u Rwanda ruri gushyiraho ibyanya byahariwe inganda ku buryo hashobora kubakwa izindi nganda zitunganya amabuye y'agaciro. Ngira ngo rero wibazaga niba amabuye y'agaciro azacukurwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo azayanyuzwa mu Rwanda, ntibiremezwa, ariko amahirwe menshi hari nuko amabuye azayacukurwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo azajya abanza kunyuzwa hano mu Rwanda, kuko hari inganda, hari ibikorwa remezo bishobora gutunganya amabuye y'agaciro akagera ku isoko mpuzamahanga atunganyije ku buryo n'ibyo bihano byakabaye bicibwa Kongo bivaho, hanyuma kandi amabuye akagera ku isoko mpuzamahanga atunganyije ndetse na bya bindi twita umwanda nk'uko tumaze kubibona muri ino nkuru yacu, bikabasha kubyazwamo ibindi bigiye